Mm, mm. Yabo bhuti wami mangikhuluma ngogobela o-proud kukhulunywa ngogobela Mgilane. Abantwana bami baze bangenzela iqiniso eli-relevant, iqiniso eli-unique. Lalela, labantwana bangenzele ngenye indlela, yazi la way abenze ngakhona angazi ngathi bathunyiwe. Ama-2K aseNingizimu Durban Natal agqoke uNumber 5, adifenda yonke into. Adifenda isitayela ngala, adifenda umdanso ngala odlozikhala, badifenda iy'gqomu ngala, badifenda i-education ngala. And ey'ngane uma uthatha ukubheka isimo sazo bancane labantwana, but the way abenza ngakhona benza bad man, yes. Angikaze ngibe proud kanje ever since I was born. And if uyibuka labantwana bonke ngathi la kuKhakhayi bafake uvimba, bafake i-entrance, base babeka i-cherry en top, then emva kwalokho base babeka amagalela aqoqoshene, because the way